Nidaul Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Muna-muna tingkatan sa sanglitan ibong pupujihan tukod sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta in salawat iban salam natu tap panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban mapuas din dito magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan magmabuka kaniya. Salta in sarayaw-rayaw luto sin kita niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin makahinang kato taming dahil nga mga hinang mangi bukun marayaw dahil diha dunya iban luto sa lagu-lagu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain subay kita niyo magmabuka sinmatan pagmabuka tudjumat tu patuhan na tu Rabbul Alamin. In mapuas niya rin dito mga palanggungan na mo pag-agama damikyan itukbal na mo iban paabuton na mo in pagsarang sukul kaniyo katan amuin way nagbabati laul yari timataing hug jimadjaka kimikita hatiranan hawakto biasin amuin pagkabiaksan sin kita niyo bian sin waktu bihayaon amunain waktu dum jumaat puas isa biasin pagkabiaksahan aun pagpangadji sin kita niyo maniu tiyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inini pangadji iban sin patumtum kato taniyo bangman murah-murahan papagbarakaton iban papagmumpaaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pangadjian maniu tiyo iban sin waktu nato amuin tiabarro nato dihil nato ha mga biya parakala nasabot ini. Damikyan in mahuli niya hitokbal na mo kanyo katan in sa salam-salaman halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasin pagkabiaksahan sin kita niyo biasin waktu ini sugpatan nato in amuin waktu sin kita niyo magkulang maglawihang kajam puasin isa maniu tiyo pangadjian masira kita niyo yari ha amuin kitab ad-durusul muhimma li amatil ummah nasabot sin kita niyo kahinapusan amuin na pangadjian amunain parakala sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin mga amuin tibayhuan niya iban na sinamuin parakala sin pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tibayhuan niya biya na sin agi sin kita niyo kabalik-balikan namo hatungod sin parakala pagtauhid inini ibadat amuna ini in sa lagu-lagu ibadat bang pagbisarahan patuhan na to Rabbul Alamin. Way nalimiw rin kaniya sa lagu-lagu karayawan ibadat bang pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna yung parakala sin pagtauhid panunggali pag-ikhlas singkatan hinang ta ibadat tudjumat to kaniya. Damikyan sa lagu-lagu isab amuin dusa mattu patuhan na to Rabbul Alamin sambil amuin dusa wayroon mahuwat-huwan ta amuin bang kita way nakapagtaubat bat maapon pa kita sin Tuhan Rabbul Alamin hadarat niya amunain parakala amuin pagsakuto pagdihil limbang pagsirik mattu kaniya hapag ibadat mga hinang ta ibadat marayaw amuin dihilan ta palimbang sakuto in Tuhan na to Rabbul Alamin di na to pahidayrik mattu kaniya pangayo na to dua pagtawakkal na to na inya to rin mga amuin sa lagu-lagu maksiyat hinang dusa patuhan na to Rabbul Alamin.
Amoy atuin magkulang maglabiin nasabot sin kita niyo sin limabay yaon amuin kahawpuan niya. Iban sin mga tibayhuan niya bihan subay kita niyo mag-anib para kala amuin dusa sa lagu-lagu biya sin nasabot sin kita niyo limabay. Bihayaon yarira kita niyo masih hakitab amuin ha alupan nato bihaon amuin kitab ad-durusul muhimma li ammatil umma pangadjian na siya hikalima amunain ad-darsu al-khamis al-ihsan in agisin Sheikh Daindi laung nabihan ad-darsul khamis al-ihsan ruknul ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Amoy ato in kabtangan sin Sheikh hatungod sinamuin pangadjian hikalima. In kabtangan niya to kiawa day nga hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin kahatihan sin kita niyo kataan hadis amuin nakapag-alop in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin Jibril alaihi salam hawaktu ini nakapag-alop in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan sin Jibril nakapag-alop sila nakapag-bak sila amuin tuhod. Hadis ini mataud maka nato amun pag-an hadis Jibril mataud maka nato pangadjian daindi sa bukon ini in laung tabihan imaksud sin kita niyo dayang mga sabuton namo muna amuin maka nato pangadjian amuna in adab sin pagtuntut ilmu. Yung pagtuntut ilmu inilaong tahawa si maudu sin kita niyo subay aun adab niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Jibril hawakto sila nag-alop tiniya sampurna in adab paglagui sin ilmu iban sin pagmartabat sin pakaniya rin kanila. Ang kanang kita manununtut ilmu subay aun martabat tabihan muna ha ilmu amuin yung tutta diungog ta ingat ta salta iban sin guru ta iban sin amuin murid yan long takatan kahupuan niya aun subay at niya applyon ta in adab in pangaddatan marayaw sampurna hapagtuntut ilmu in pag-addat pag-ihtiram supaya in ilmu magmumpaat kato taniw sababin ilmu bang di magmumpaat kato taniw ay ron da kapusan niya. In sabab nato manuntut ilmu humati in sabab sin kita niyo may ta kita niyo manuntut ilmu humati sin ilmu supaya amuin maig in kajahilan hagin hawabaran nato salta mapuas dayon dito na ikapasampay nato ikapahati nato ikahindo nato in ilmu among kihatihan nato sing ginhawabaranta ikapasampay ta pakiaibanan akan na muna amuin igunta in kajahilan hagin hawabaranta pagubos yato ang patay sab igun in kajahilan sindu kaing daing kato amoy ato namoy laung tarang mga salagu-lagu maksud sin pagtuntut ilmu nabangaw para dukay ang dahin dito amun kal na lang mo supaya ko imingat supaya amun mabantog ka supaya makwal ko maingat supaya makaabay nanyat to rin mga amuin para kala dakula ikahinang sabab ikabinsana kato taniyo pia kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa imaksud sin kita niyo dahil di amunin parakala pag-ianon al-ihsan amuin pagparayaw sin hinang sabab in Jibril hawak to sila
nakapaghamatungan, nakapag-alop iban sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasubun Rasul sallallahu alaihi wasallam sin parakala hatungod sin Islam, bangunin pagyanon Islam, agama Islam. Iban unin pagyanon amuin iman. Sambil naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin parakala sin pagyanon ihsan. Sambil limatun matu paamuin parakala sin adlaw kiamat. Sambil pakahinapusan sin hadis amuin nasabut daindi. Imaksud sin kita niyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam yasubu sin Jibril hatungod sin parakala sin agama Islam atawa sin Islam daong niya amunain magsaksi pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan tunggal isa-isa niyara iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iniyain siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul iban Nabi in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagubos hipatindugin sambahayang, hipatunay hipatindugin sambahayang. Pagubos yato iban damikyan hipatukbalin zakat, iban magpuasa ha bulan Ramadan, iban amuin maghaji, magnaik haji pa Baitullahil Haram, hisiyusi makakaus. Damikyan limatunay sa matto paamuin parakala sin pagyanon iman. Paakhbirni anil iman. Daong nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Amu ato in jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril. Kung pagyanon iman amuna in magparatsaya kau pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga malaikat niya, iban sin mga kakitab-kitaban niya, iban sin mga karasul-rasulan niya, iban sin adlaw akhirat. Damikyan mag-iman paamuin mga pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala mangi iban sin marayaw. Panag na ang pangasuo para kala sin Islam, ikarwa para kala sin iman. Pagubos na asubunay sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pagyanon ihsan. Amunain sabutun na tubihawon. Long niya an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Amun atuin dahing mga piagsambong laungan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin Jibril. Atungod sin ini dahing mga laong tabihan amuin maratib sin sin agama tanu Islam. At iniaon lambang sin agama Islam. Bukun siya inmano siya hang kadarajat katan. Laong tamisan in agama yaon at iniaon in Islam aun darajat niya. Iban sin mano siya amun yung halawman niya aun darajat niya. In panagnaan lambang amuna in Islam. Mahinang kau Muslim, di kau mahinang biya sin darajat sin mga mu'min. Atawakan mahinang kau mu'min, bukun kau isag biya darajat sin mga tao amuin pagyanon muhsin. Sa ingkatan amuin muhsin in siya mu'min atawan siya Muslim. Sa ibukun ingkatan amuin Muslim in siya mu'min bariman, iban sin tao amuin nagpaparayaw sin amuin kakahinang niya. Baliskat siya, baliskat. In mu'min in siya Muslim na. Sa bukun ingkatan Muslim nakaabot siya sin darajat mu'min, balikan na to. Iban in muhsin in siya mu'min na iban si Muslim na siya. Sa bukun ingkatan nakaabot sin darajat muhsin, laong tabihan
Abukon ingkatan bukon ingkatan amuin nahinang siya Muslim, nahinang siya mu'min, nahinang siya muhsin, amuin sabot biasin siya sabot na to ini bihayaon. Sabab in biya na sinagi ini darajat lambang sin amuin laung tabihan sin ka-Islam atau sin agama sin kita niyo. Angkan na bang kita niyo makasud pa ka-Islam, bangkaw nakasud pa ka-Islam, subay ikaw maghinang muna sin rukun Islam 5. Biya na sin puasin syahadatain sambahayang 5 waktu, tiutunay sin tao, dumiwan sin adlaw, damikian in zakat, ang mga sila amuin takaalta, miabot in waktu niya, iban sin nisab, iban sin amuin pagtunay zakat, miabot in waktu niya, iban sin nisab, iban sin pagpuasa, habulan Ramadan, ang mga sila way udur niya, iban sin bukun musafir, kaya wajiban sila yato, iban sin amuin mga makakaos, magnek saksi pa Baitullahil Haram. Pagubos, 5 kita pa amuin darajat sin pag-ianon iman. Amuin parakala sin mag-iman kita pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kakitab-kitaban niya, iban sin karasul-rasulan niya, iban laung tabihan sin adlaw akhirat, iban sin amuin pakadaran mangi iban sin marayaw. Mag-iman kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga malaikat niya, iban sin pakakitab-kitaban amuin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban karasulan niya, iban sin adlaw akhirat, iban na sin kadar marayaw, iban sin mangi. Ini nagkasabot na to na panagnaan niya to sa ini nilaong tabihan, pagka nasabot hadis sinamuin nasabot na to kayo doon liyabayan na to sadya. Alhamdulillah. In pagubos mari kita niyo pa amoy long tap parakala sin pag-ianon ihsan. In ihsan amoy pagparayo sin hinang biya na sin amoy nasabot hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pag-ianon ihsan amo na in magparayaw ko sinamuin hinang mo, paamuhon mo tuod siya, parayawon mo tuod siya, in katan uno lang tabihan hinang mo, amo natin amuin lang ta pag-ianon ihsan. Inin imaksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di amuin pagparayaw sin hinang, pagpaamo sin hinang, pagpajukup sin hinang, ini ni parakala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in pagpareho sin hinang maluag inamuin laung tabihan kamaksuran niya. Amuin hamaana buko namuin hadis maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab inamuin maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di pag-ianon ihsan, pagpareho sin hinang, amo na yung pagtag-ipon, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in kita, laung tabihan, bang paluag-luagon na to inamuin maana, maksud sin ihsan, at iniya, magparayaw ko sin hinang mo, pakatan, amo in piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magparayaw kita, sin kakahinang ta, pamanga uno na piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna magparayaw kita sin hinang ta papagkahitamano siya. Inyan tiawag siya rin ang mga pagparayaw sin hinang, yan ang mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long tawa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, parman pato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magparayaw kita hinang amuin lang tahinang ta pa mga katumbu-tumbuhan, damikian magparayaw kita sin hinang ta pa mga kahayup-hayupan.
biya na sinagi in pagpareho sin hinang hati niya maluag in kamaksuran niya. Maluag in kamaksuran niya. Biya na sin siyabot sin kita niyo magpareho ko sin hinang mo papagkahimumano siya. Hati niya bukon kaw mangi addat kapagkahimumano siya. Bangkaw maghimumungan pagkahimumano siya marayaw. Inlako tabiat mo marayaw. Dumako magpalsugpatan kanila marayaw. Ito katan hati niya parayaw mo yung katan. Uno-uno hinang haantara mo iban sin pagkahimu mano siya. Damikyan pagparayaw pamano siya papagkahita mano siya atungod sin mga di kita mangyulakad sin kapatut sin pagkahita mano siya bangaw mga pangdaigta ay taan nyayahon atawa hauno na lokal ay kita mga nyaya deng naman hakapatut paalta pakataan long tabihan inyatulay nga mga pagparayaw sinamuin hinang sin kita niyo. Damikyan magparayaw kita sin hinang ta pa mga kahayup-hayupan ayaw kita amuin long tabihan basta-basta nasadya saukat na hayop amuin anyayahon ta na sila. Inyan bukon marayaw da naray doon long tabihan inamuin pagparayaw sin hinang. Ang kanna in Rasul sallallahu alaihi wasallam misan inamuin nasabot hadis sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ida dabahtum apabila kamu magsumbay sa sumbayon nyo paasinu dibhata ipaparayaw inamuin pagsumbay sin susumbayon niya tulong tabihan amuin jari na mubah in parakala magsumbay sa in daakan kato taniyo sinamuin akamatan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipaparayaw atin niya di ipapaanyaya kato in mga susumbayon niyaon ipaparayaw in pagsumbay dahil sa mga pagparayaw sin pagsumbay sabuton sin kita niyo amuin bangkaw sumumbay sin susumbayon suway amuin mahait in hipanumbay mo hasupaya di siya amuin magnanam masakit inamuin sumbayon niyaon. Ito rin ang mga long tabihan bukon pulpulin amuin utak at wala rin hipanumbay hasusumbayon supaya di siya kasakitan. Amuin ito rin ang mga pagparayaw sinamuin hayop long tabihan sumbayon niya to para kala atin niya jari na magparayaw kita sinamuin kwanta pa binatang misanda kuman sanam ayaw kita mamatay makita kita sanam magtuita asakan sin tubig ngayon atawa sunukon sin kayo etwelong takaununubihan makita kita ununo binatang magtuita biya pasakitan inatuloy nga mga bukon long tamarayaw at na magparayaw kita sin hinang talamod in binatang sambil paamuin katumbu-tumbuhan. At niya lamod dahin dito in pagparayaw sinhinang sin kita. Naimaksud sinadi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin di amo na in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin agi at niya bangin para in sabuton sin kita niyo pagbisarahan para kala sin amuin pagparayaw sin hinang hati niya mahinang siya harua kamaksuran niya amuin magparayaw kita sin hinang ta hakatan uno-uno piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin at tulong tabihanin amuin maluag dahil nga mga maluag maana sin amuin pagyanon al-ihsan pagparayaw sin hinang sain maksud sin kita niyo rin di hapagyanon hikarwalong tabihan makna niya amunain kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagyanon ihsan pagparaw sin hinang amunain an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu
yarak. Amuna in bang kita magtag-ipon, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasa parati amuin kikita mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Kikita mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, aun niya angot-angot mo, hapag hinang mo yaon. Biasa parati bihato na mo yung dagbos niya. Imangan-angan kau, sin amuin, uno-uno nakatan, kaya janji kayo mo, iwan amuin, tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila, amuin nagpapareho sin hinang. Pa in lam takun tarahu, pa innahu yarak. In hikarwa ni hati niya, inini amuin, sa parati, magpatilibon kau, lumayo kau, dahil ha mga amuin, uno-uno, palayuan kayo mo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parayaw mo to dito namuin kahinang mo sinhinang mo, asup iban kadyaga mo, asupaya kau amuin di makatudyo matto at tiniarayin di aun biya kabuka sinamuin manusia habiyainin hantang niya. Pa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bangsa asalin Allah subhanahu wa ta'ala wala takikita sa bang tato amun long tawala takita in Allah subhanahu wa ta'ala, in mattan niya, in kasabunalan niya, kikita kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na, in tao amuin, magpaparayaw sin hinang, sibu da, aun nakita ka na iban sinway, marayaw ra, in hinang, sin tao yan. Ang kanya, amo atun dahil mga long tabihan, amuin pagyanon ihsan, amuin pagparayaw sin hinang. Narayang mga hatungod ibadat, amuin parayaw tayong pag-ibadat ta. Muna, in pag-ibadat sin kita, suway magad, haamuin undang-undang, magad haatulan, magad hasara, amuin siyara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rasul niya. Haparakala pag-ibadat, di dumayaw in hisiu-siu, mag-ibadat, bang inibadat niya, di niya paagaron, hasara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rasul, sallallahu alaihi wasallam. Amo yatun dahil mga long tabihan, bang kita magpareho sin hinang pag-ibadat, sin kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay muna amuin jagahan ta in hinang sin kita, bang hinang tamiyakad da ka haatulan atawa wayruun. Sabab ininilang tabihan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misanin namuin atulan undang-undang biutang sin manusia, halawm sin kauman, halawm sin hula, atawa halawm sin dunya ini. Isyusyu manusia, aun na atulan biubutang doon, wala siya miyagad, simulang siya, dihilanda sabihan, amuin, panis min yaon, atawakan, ukuba, ahinang lianggal niya yaon. Nabi adinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab intuhan na to Rabbul Alamin, piapatarang niya, inhinang kabayaan niya, piapatarang niya, inhinang di niya kabayaan. Iban piapatarang niya, inhinang halawm sara, piapatarang niya, inhinang hawa sin sara. Piapatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhinang nakaagad, nakaamuha sara, iban inhinang amuin nakagawa, nakasulang hasara. Inyan, wayan, long tabihan, pagduarwasin kita, inyan matarang kato tanyukatan. Sa kaingatan na sin makaingat, di na kaingatan sin di makaingat. Ang kanang kita niyo, mga maastay mga pag-agama, dihilan na waktu in Quran, iban sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, amo yan in
hika hati ta sin hikarayaw kato, doon hayan kahatian ta sin hikangi kato. Aw po din dunya. Aw po din tikang singkita niyo ha dunya. In amo in imumul na bihayaon kay man tahon pataas, agad wala niya rakyan na naman in kay man tahon limabay. Inhang po in kauhaan, wala niya rakyan na naman. Pagsayo singkita hikasuy-suy, hikasulat na isab sa mga Facebook katawa uno, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Bihato na sadya rin adlaw pa adlaw. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun ni pagsulat sin tao. Ang kanna baba kita ni on waktu nato insyaallah subhanahu wa ta'ala dihilan nato waktu inamuin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatihon nato uno in hikarayaw hikamumpaat kato hikapagparuntungan ta hindi naman hadunya amuin bihayaon kita yari kita bihaon iban sin sungun ta konsum kun isa. Yan doon kay ngatan singkatan in amuin Quran iban sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ini karayaw kaniya sa na aun nakaibanan kakausan niya to amuin hinangon aun nakaibanan di niya kakausan sabab sin pagpahil-pahil si mga tao amon bihaton dagbos niya. Nabihay ini biya na sin pagparayaw sin hinang laong nabang kita magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa parati amuin kikita amuin Allah subhanahu wa ta'ala bang muay siya kikita na ingata in Allah subhanahu wa ta'ala kikita niya kaw. Ini amuna ini sa taas-taas martabat darajat sinamuin bang kita rin halawman sin agama Islam. Bang kita na hinang Muslim timikang kita hikarwa supaya kita mahinang mu'min. Bang kita na iroon na nakaabot na kita hikarwa lang bang na matunay sab kita pataas. Amuna insyaallah subhanahu wa ta'ala makaabot kita pa darajat amuin muhsin. Ngayon amuin darajat muhsin ini natumtumon sin kita yung mga maas tayo mangod na mga pag-agama. Ini diabutan sin hisiyo-siyo pa kaniya buat malaingkan lumabay ni hakasabar. Lumabay hapagsabar iban sinamuin paglugto, pagtuyo, pagjihad sing ginawabaran. Sabab bang hindi kita lumabay hakasabar iban sin paglugto na di kita makaabot padarajat ini. Asal ini piapatar lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban misan isa bamuin akal-akalon sin kita niyo pagkabiyaksahan sin kita ipagpamung sin bahasa isiyusulong na matuyo siya makapuso isiyusul naglugto makaanin maksud ini matarang long tabihan di magsibo intaw lisuan iban sin taw matibot di magsibo intaw nakahati iban sin way nakahati ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala siya sabot niya asal halom sin Quran walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hindi wa innallaha lama'al muhsinin walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Isu magtuyo amuin nagtuyo kaw hay nang yaon hinang pag-ibadat yaon magtuyo kaw sin pagsambahayang mulima waktu. Deng ha waktu pa waktu amuin tiatakaram mo in deng ha waktu pa waktu mang mamuhi katunay ha waktu niya. Lang na si mga ulama dahil mga jihad sa lagu-lagu. Sing kita amunain magtakad kaw sin sambahan dahil waktu pa waktu. Munan sa lagu-lagu. Dahil mga sa lagu-lagu pag jihad, paglugto sin kita. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Susuy namuin magtuyo, maglugto. In Allah subhanahu wa ta'ala panduan kaw mattu pa amuin
hikaluhay kay mo atawa kaan amuin matto pa paglugtuan mo yadto. Ika katto mo amuin paraan ikasuok mo pa Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah lama al muhsinin. Bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala yan siya intawang niya in kataan ununo niya hamanga sila amuin tao magpaparayaw sinhinang. Na inamuin tumtumon sin kita yung mga palanggungan ha pag-agama in pagparayaw sinhinang biya na sinsambat makawa siya amuin subay kita magsabar maglugto magtuyo di ini maka sinamuin lang tabihan di kita amuin tao mga lisuan di magtutuyo sabab misan mahunit sa ni namuin maghagdan kaw limiyo ka magtuy pataas subay ra kaw timikan ding hapanagnan hikaru hikatu nga sabiat to in tao bang di magbaya simbihato di siya magtuyo di siya masabot iban si pag sabar niya bihan long tabihan iban sinamuin pagtuyo niya pagjaga niya pagpalihala niya hakatan ibadat amuin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di niya hipagbin di niya pagbutasan inamuin uno-uno ibadat amuin hikasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin uno-uno tibayho an ibadat amuin hikarida kaniya hikasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ato inamuin jajakahan niya piyagtutuyuan niya limalayo siya dahil hakatan amuin hinang piatagahan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa jimajaka siya nagtutuyo siya pahinang amuin hinang marayaw ununo tibayhuan taat pa Allah subhanahu wa ta'ala nareng hasabi ato nakalamod siya rin mga sifat si manusia hadis ini amuin piagian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak bangbihat tunay namuin manusia yan nagtutuyo nagjajaka imaanib sing kataan paaniban himihinang sing kataan piahinang kaniya ununo tibayhuan amuin hika rida kaniya hikala sa kaniya hikasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala salta amuin iyan inamuin angot-angot niya sin ununo paljanjan sin Allah subhanahu wa ta'ala salta amuin pag-anib niya paglayo niya ren ha mga amuin mga tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao amuin langgal sara inyat to insya Allah subhanahu wa ta'ala makasud siya amuin hadis ha mga sifat sin tao siya but hadis ini amuin an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak insya Allah subhanahu wa ta'ala lamo din mga tao bihato amuin lang tabihan dahil waktu pa waktu piya parayaw niya in paghinang niya jajakahan niya marayaw piya palihala niya marayaw bangman amuin jatu lang tabihan hinang niya sampul na ingkatan hinang niya ununo tibayuan hinang amuin dia akan kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala sibudain hinang yaw namuin parakala kikita si manusia pagkahin iban sinway marayaw ra in kakahinang niya in tumtumon sin kita yung mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang bukun kalagihan in subay mataod in hinang bukun kalagihan in subay mataod misan tiyo bangman sin kita piya parayaw ta sabab nasabot hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yuhibbu idha amila amalan an yutqina in Allah subhanahu wa ta'ala landu in kasiniya iwan sinlasa niya amuin ha mga tao bang siya maghinang sinhinang niya amuin piya parayaw niya parayaw niya tuod kuning kalagihan tamo magpataod kita in kalagihan sin kita niyo amuin magparayaw kita sinamuin hinangta sabab sabot dahil sa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala yan ha suratul mulk a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal maut wal hayat
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amuin Allah subhanahu wa ta'ala tagpapanjarihan sin kabuhi sin kamatay supaya kita undain kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ayyukum ahsanu amala. Isiyu-siyu rin kato amuin marayaw inhinang sin pakaniya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nag-amal kaw salih, hikatto mo pa ayat amuin laong taparayaw mo hinang mo supaya insyaallah subhanahu wa ta'ala makalamod kita dahil mga tao amuin mataasin darajat, martabat dahil hindi naman hadunya sambil paadlaw akhirat. Magkulang maglawi mga maastay mangud na mga pag-agama amuin at tuin amuin laong tabihan maksud maniu tiyo sinamuin pagyanon al ihsan amuin pagpareho sin hinang in maksud dahil di sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin amuin pag-ibadat sin kita parayaw tatuod in pagtunay ta sin pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sa parati amuin kikita ta yaun in Allah subhanahu wa ta'ala abang tawala kita iba naman ito yung hakikat niya inyat to subay tayo sab taliun marayaw in Allah subhanahu wa ta'ala kita yung kiyajajakahan niya kita yung kikita niya in Allah subhanahu wa ta'ala iyan kita kaya sasaltaan niya hakatan tempat hakatan waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala amin at magkulang maglabi in amuin pangadjian hikalima hatungod sinamuin al-ihsan pagyanon amuin pagparayaw sinhinang bihayaon lumaton kita niyo paamuin pangadjian hikaunom laong nasinsik hakabtangan niya ad-darsu as-sadis syurutus salah in pangadjian hikaunom amuna in mga kasurut-surutan sin sambahayang bihayaon hatin niya mari kita niyo paamuin parakala sin sambahayang in pagyanon dahil ni sin sheikh amuna in sambahayang pagkabiaksahan sin kita amuin sambahayang 5 waktu amuin sambahayang nagdara siya sinamuin kaul iban sin piil amuin tarutanto manunjuki matukaniya salta ukabun siya sin takbiratul ihram amunain kaul Allahu Akbar demikian tambulun siya sin amuin at-taslim amunain kaul assalamu alaikum warahmatullah amun atin maksud sinamuin kita mibihayawan natin niya surutus salah mga kasarat-saratan sin sambahayang nabi na sinagi in maksud sin sambahayang dahil di amunain aun kauliban sin piil niya atin niya pag labti kung sindila iban sin pagpiilan sin anggauta amuin tartanto hahantangan kabayaan sin sara sabab in karya sali maksud sin pag-anong sambahayang ini atin niya amuin ad-dua laong na atin niya amuin pangindua amo yaon mangkaw nangindua nagdua akaw matag na siya sambahayang sa adapon aun kabayaan maksud sin sara dahil di hapag-ianong sambahayang bukun magtapakul sadya mo magdua sadya yaon atin niya manganal sadya kaw atawa hisintak mo 5 mo pataas biya hamana lang ta sinsambahayang habahasa amuin pagkabiaksahan na kauna sa di matungmani namuin sara na aun maana sin pag-ianong sambahayang hasara pag-ianon biya na sinagi in maana sin sambahayang hasara amuin kabayaan sin sara iban maktud sin sara ha kalima amuin sambahayang amunin ibadat atin niya nagdarayaon kaniya in kauliban sin piil iban sinamuin hantangan manunjo kitartan tumatto kaniya pakain pasambahayang salta in
amo yung pag-anon sambahayang yaon nagdara siya kaul iban sin piil iban sin hantangan niya ukabon siya sin amuin takbir amo na yung kaul Allahu Akbar iban tambulon siya sin salam amo na yung kaul assalamu alaikum hati niya in kahupuan niya dihilan na tulong tabihan tinya kalu murah-murahan maka natoy maksud siya na yung pag-anon ibadat tinya sambahayang ini ibadat at tinagdara sing kauliban sing piil manunjo kiin hantangan niya tartanto kaniya ukabon sin takbir tambulon sin salam amo atoy namuin magkulang maglabi in kahupuan sin pag-anon sambahayang natumtumon sin kita niyo mga palanggungan ha pag-arama hadi pa kita niyo makakatto maniu tiyo dimihil kita kahalgaan patumtum hatungod sinamuin pagsambahayang muna hatihon sin kita niyo sambahayang ini ray nga mga sa lagu-lagu rukun sin aramatan niyo Islam sa lagu-lagu rukun sin aramatan niyo Islam amo na iniinamuin para kala sambahayang bang piahil-pahil sin kita niyo di nato hipagtunay wayron palbahagian nato ha pag ka Islam sin kita niyo sisin amuin nakasud paara ma Islam na hukom siya Muslim pagubos in siya magkasambahayang na wayron niya wayron palbahagian niya rin nga ara ma Islam iban in sahabat iban si mga tabiin itipak sila in tao di magtutunay sin sambahayang sibudakan wala nila tiunay sabab sing kaliso nila sing kajahilan nila iban sinamuin tiud nila inyat to hikawa nila ray nga amuin daira sing ka Islam matto pa daira sing kakupulan in sambahayang ini biya na sinagi dahil nga mga salagu-lagu rukun sin agama Islam pagpuas sin shahadatain hikarwa niya mo na sambahayang biya na sinagi ayawad biya na sinagi sa lagu-lagu rukun sin agama Islam puas sin shahadatain amo na sambahayang wayron dahil nga mga amon hikakupur magtuy-tuy masapat biya sin sambahayang dugay ng inamun zakat impuasa ilang taon ni khilaf sin mga ulama dahil doon iban sinamuin paghaji sa inamuin kamaksuran kamaturan amuin kadalil-dalilal manunjuk kiha mga sila manininggal sambahayang in sambahayang ikakupur hatao amuin di magtunay sin sambahayang pahil-pahil niya atawakan tiud niya iban tumtumon sin kita niyo in agama in sambahayang hag siya sin agama Islam hag siya sin agama at niya bangkaw rin magsambahayang biya mura liarak in agama mo biya mura liarak in agama mo iban in sambahayang ini piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hapitong lapis langit amuray ini namin long tabihan ibadat yukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya liyaway dahil nga mga long tabihan amuin pagkabiaksahan biya na sin Jibril diak niya sa ini direct sin Tuhan na Rabbul Alamin yukbal matto para Rasul sallallahu alaihi wasallam ibanin sambahayang tumtumon sin kita niyo yukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pinian niya amuin sa rayaw room hawakto nag mi'raj in Rasul sallallahu alaihi wasallam matto pataas sin pitong lapis langit yukbal niya rin dito inamuin sambahayang 5 wakto in kahupuan niya in sambahayang ini kadasali niya kaiman sa misan siya lang tabihan 5 rakuman impahala niya biada sin kaiman niya to hatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in sambahayang ini yukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala
para Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun amin wasitania wayrun niya liaway hati niya mga pagkabiaksahan biasin Jibril sa direct niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rin mga kalagbuan sinamuin sambahayang 5 waktu. Demikianin sambahayang dahil mga amuin long ta kalagbuan niya hipatunay, hipatukbal, hipatindog kato tanyo sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita lapas malano dahil hadas dakula iban hadas asibi iban sin amuin dahil hanajis sin baran long tabihan iban sin amuin tamungon iban sin amuin tampat pagsambahayangan sin kita niyo. Inya tulay nga mga kalagwan sin sambahayang subay siya susi inamuin long tabihan pamaranan nato susi kita dahing hadas dakula dahing hadas asibi salta malano kita dahing hanajis amuin muna pabaranta iban sin patamunta iban sin palugal tampat pagsambahayangan sinamuin kita niyo. Demikian in tungod sin sambahayang ini rin mga kalagbuan niya mataod in kadalil-dalilan long tabihan amuin na may tai hatungod sin kalagbuan sin sambahayang salta iban kapiligruhan sinamuin timitinggal sinamuin sambahayang iban in sambahayang 5 waktu long tamuin maksud sin kita niyo dahil mga amuin in ibadat sa lagu-lagu hika lano sin pamaranan muna sin manusia amuin lahil niya iban sin batin niya in sambahayang makalano sinamuin ginhawata dahil naman na lahil iban sinamuin batin sabab in sambahayang ini hika palihala ta dahil hinang amuin bukun marayaw muna iban sinamuin pangatayan ta lanuan sin sambahayang. Ini rin mga long tabihan kalabian sinamuin sambahayang. Namataw day sa mga ayat iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjuki amuin bang kita rin magpalihala sin sambahayang inya to para kala dakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban dabikyan in mga sila amuin nagpapalihala isab sin sambahayang bangun yung sablong tabihan inamuin tiyata kama kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban makawa nila dahil naman ha dunya sambil paadlaw akhirat. Amoy at tumagkulang maglabiin amuin long tabihan dahil mga kalagguan kalabihan sinamuin sambahayang 5 waktu. Matao din amuin long tabihan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat iban sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjuki ha amuin parakala sin sambahayang kahatian sin kita yun ato na masabot hambuok dahil sa inkamaksuran niya in sambahayang 5 waktu ini amuin dahil mga sahalga sa lagu-lagu rukun sin akamatan yung Islam subay na to amuin palihalaon insyaallahu subhanahu wa ta'ala ay maksud amuin dahil sin Sheikh pangadyan hikaunum ad-darsu as-sadis amunin surut as-sala mga kasurut-surutan sin sambahayang ipagyanon ni sambahayang 5 waktu long niya surutus sala wahiya tis'a in mga kasurut-surutan sin sambahayang in taud niya siya butin siklong niya tis'a siya min taud niya muna al-Islam amunain ka-Islam wal aql iban sin akal wat tamyiz iban sin tamyiz amuin makahati na yaon waraful hadas iban sinamuin lapas day nga mga hadas dakula iban sin hadas asibi wa izalatun najasa iban sinamuin pag-ig sin mga najis ubus wasatrul aura iban amuin pagtabon sin aurat wa dukhulul waqt iban amuin pagsud sin waktu wastiqbalul qibla iban sinamuin pagharap pa qibla iban sinamuin kahinapusan niya niyat amuyat to inday nga mga surut sin sambahayang. Nabiya na sinagi mga palangungan ng agama Islam in surut sin sambahayang ini hadi pa ko makasambahayang
subay mo ini amuin mahinang na along tabihan ng mga ini. Muna tinayin tao subay ang ka-Islam niya on akal niya on tamyid siya lapas siya nga hadas da kulay ban asibi iban sinde nga mga najis katatabunan nin aurat niya iban simud nin waktu iban sinamun harap niya pakiblat iban sin aun amuin long tabihan niat niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala inato na maamuin masabot yato hambuk-hambuk malilay hambuk-hambuk kinamuin mga surut siya min taud niya insyaallah bihayaon kahinapusan niya hatihon na to sadya maniutiyo impagyanon unin amuin syarat unin pagyanon syarat sababin syarat ini hakuha siya sinhinang sinamuin syaratan kaniya insyarat dahil di pagyanon hakuha siya sinhinang sinsyaratan bukun pa siya halawm sinamuin hinang sinamuin syaratan niyaon sa bukunin maana lamud siya hahinang sa inyon hakuha sinhinang magkulang maglabi in maksud niya mga maastay mangud na mga pag-agama in pagyanong syarat dahil amuin dihilanta misal in tao in sambahayang dahil nga mga syarat in sambahayang subay kaw mag-ail dahil nga mga syarat in sambahayang subay kaw mag-ail bangkaw nakapag-ail na bukun saukat na kaw nag-ail nakapag-ail na ba't subay na kaw sumambahayang bukun bihat to ininlong tasyarat bukun saukat na kaw nakapag-ail subay na kaw magsambahayang sa di kaw man jari sumambahayang bangkaw di makapag-ail amuyat to at iniya insyarat hakuha pa siya sinhinang bukun siya halawm sinhinang balikan na mo in dahil mga misal long tabihan namun sampul niya biasin pag-ail nag-ail kaw nag-ail ako bang ako ubos na nag-ail bukun ni na saukat na ako nag-apag-ail na ba't subay natulak ko sumambahayang manjari ako mag-ail misan ako rin sumambahayang sa di ako manjari sumambahayang bang ako rin mag-apag-ail amuyat hati niya insyarat hakuha pa sinhinang sinamuin syaratan kaniya buko namuin long tabihan saukat na syarat bat himinang nakaw marana matumagto papaghinang manjari ko long tabihan namuin long tahumarap ko pakiblat bisang ko ri sumambahayang bihat tulong tayo namuin kuan niya muslim kaw bang wala pa rin magtuning sambayang bukun ka lagi sumambahayang pa kaw at tinasubay siya amuin dumatungin waktu niya tiniada hindi nag-aakad-akad siya rin sa in panagnaan syarat dahil hindi siya butin siya kamuning ka-Islam at tiniyain tao subay siya Muslim di matay main sambahayang sin tao wala diya rin tao sumambahayang bang siya bukun Muslim sa magkulang maglabi magmap da kuman kamo long tabihan amuin dahil nga mga maana sin syarat dahil hindi hati niya bukun pa siya halom sin hinang sin syaratan sa akwa pa sin hinang biya sinamuin nasabot sin kita niyo amuin sampul kayo doon hatungod sinamuin pag-ail long niya rin di dahil nga mga maana niya ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam lidatihi amuyat to iniya direkta na dihilan tanabihan sampul bang biya di ninamuin maana niya ma yalzam min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamu lidatihi amuyat to dahil nga mga maana long tabihan sin pagyanon syarat amuin dahil hindi ha long tabihan mga bahasa nadihilan ta na magtuy amuin sampul bang biya din namuin maksud niya insyaallah subhanahu wa ta'ala balik yat to taluson na tuman dihilan na tuman in maniutiyo kamaksuran in mga syarat amuin siyam yat to muna amunain ka Islam iban sin akkal iban sin tamid iban sin raful hadas izalatun najasa wasatul aura wa dukhulul waqt wastiqbalul qibla iban sinamuin niya insyaallah ha amuin pangadyan sin kita niyo balik habi asin waktu amuin pagkabiaksan kita niyo pagkabiaksan nato bihaon insyaallah pagbalikan nato dakuman
murah-murahan biya miabot na in waktu yatto. Insyaallah bang man papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan man sin kita niyo kamaksuran in mga amuin bangun naman yung pag-ianon amuin siyam surut sin sambahayang. Insyaallah bang man kita niyo dihilan pa waktu iban umur sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagbakon, papagkitaon, pakita niyo, papag-abuton habi sinamuin waktu nato ini bihayaon. Insyaallah mangayo kita niyo daran tap-tap dua bang man kapag mumpa aton kato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin in mga pangadya man tiyo amuin nagkasabot sin kita niyo iban bang man niya amuin lang tabihan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu nato amuin mahika pag-ibadat nato patuhan nato Rabbul Alamin iban bangsaw pa maaw mga kabtangan namo wala imamu inyato kamo sa jaman nga syaitan bangaw ni sabi mo niya to baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amu nato namuin parulihon nato dihilan nato long tabihan amuin halga iban bang man nato pagmumpa aton kato tanyo sin Tuhan nato Rabbul Alamin hikabugat hatimbangan nato pamarayaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya hitukbal namo in sa salam-salaman kanyo katan magbalik asalam kasadjaitraan mulya kanyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah